Stara je tema, nema šta. Beograd, Arene, 3 i tako dalje, mnogo se pričalo o tome u svakom slučaju. Vjerovatno si ti pričao, samo se ne sjećam tih intervjua. Dobro. Da, stvarno kako ti je bilo? Jer zanimljivo mi pričati o ovome zato što ljudi, ja znam često podcaste tako gledati, znaš, slušam i onda došli su na neku temu, ja malo zaustavim, pokucam na YouTube, podsjetim se i tako dalje. Možemo te vidjeti, ti otvaraš sa gitarom, otvaraš cijeli koncert, sve 3 ta koncert, ali eto taj prvi, bila je cijela halabuka, da će se bojkotovati, bit će bomba, bit će ovo, bit će ono, svašta će nešto desiti, dolazi Dino Merlin i ti staj koji si tu i koji otvara koncert. Ja, ali jesi imao zaista neka razmišljanja? Nisam imao nikakvu tremu, nikakav strah, jer mi čim smo došli tamo, vidjeli smo kolika je ozbiljnost Srbije kao države u spremnosti da osigura taj koncert na najbolji mogući način. Bez obzira na našu nesretnu, tragičnu, kako god nazovite, prošlost sa Srbijom i rat i tako dalje, oni su stvarno bili super profesionalni, odlučni da tu ništa ne smije, neće se desiti. Ja sjećam, recimo, taj jedan špalir niških specijalaca, oni kornjača, oni neki koji su, kad sam ja bio dijete u ratu, bili najveći neprijatelji, koji su bili kad se ratuje, kad oni dođu tu, to je najveći strah bio, u vijestima. Sad ti ljudi iz mojih nekih dječjih strahova tebe čuvaju mene i kako mi izlazimo na binu, svi mi onako drže, osjećam se kao Michael Jordan, kad izlazi na predstavljanje, svi mi daju 5 nabacuju. I stvarno što stalno govorim, 3 noći po nekih 17, 18, 20 hiljada ljudi, niko nije digao 3 prsta. Znači, svi ljudi pjevaju pjesme, dignute su ruke, niko nam nije pokazao 3 prsta. Znači, od svih tih ljudi oko nas, od ljudi na ulici, jer mi smo prvu noć, recimo, išli sa blindiranom Maricom, hotel nam je bio odmah pored Arene, pa smo mi svi išli cijeli bend u blindiranu Maricu, pa obišli neki koridor oficijalni koji je bio osiguran da bi došli pred dvoranu i isto kao da smo hapšeni, spustili su nam glave da proletimo, zašto su bili toliko profesionalni da se ništa ne desi. Međutim, odmah drugu noć kad smo mi vidjeli da se tu ništa neće desiti, Mahri, ja smo bukvalno preko livade jedne prešli i ušli u dvoranu sa odijelima u rukama da radimo drugi koncert. Da ne kažem navečer poslije koncerta kad smo izlazili u grad na splavove, ne znam, da sa društvom, jer puno ljudi je došlo stvarno od svugdje, pa iz Beograda, lokalnih naših prijatelja s kojima smo se družili, izlazi u kafanama, nam nigdje nisu dali ništa da platimo, recimo taksici su nas džaba vozili. Stvarno, ne znam koliko sad vama odgovara ta priča, ali ono što čitate, što gledate u medijima je jedno, a ono kako ljudi stvarno žive, koliko ljudi stvarno jedni prema drugim osjećaju, koliko pomažu je drugo. Recimo, jedna od najvećih priča je ovo da smo se mi, recimo, da se dosta nas potpuno besplatno vakcinisalo u Srbiji. Ja sam se, recimo, vakcinisao u Beogradu, jer u mojoj državi tad nije bilo vakcine. I toliko su nas ti tamo ljudi ljubazno primili, ti doktori preko reda, te medicinske sestre, to toliko. I onda dođe neko po vas, pa vas još odvede na ručak, poslije toga navečer na večeru, još vas ljudi spase vam život, još vas počasti. I takve priče stvarno treba pričati. Tako je. Takve priče treba pričati, toliko treba pričati o dobroj strani te Srbije, dobroj strani Beograda, isto ko što Sarajevo ima dobru stranu i Bosna i Hercegovina ima dobru stranu, ko što Hrvatska ima i tekako dobru stranu i Zagreb i tako dalje. Ja stvarno vjerujem u to, jer moja iskustva su ne uglavnom, nego su pozitivna. Da ne zaboravimo i Crnu Goru i tako dalje. Na početku smo pričali o Crnoj Gori prije podcasta. A pogotovo Crnu Goru više sam puta u zadnje vrijeme svirao u Crnoj Gori, ja mislim, nego bilo gdje drugo. Tako da, stvarno i Crna Gora je isto onako najsličnija država Bosne i Hercegovine. Da, to smo pričali prije nego što je podcast krenuo, pa zato sam i napomenuo. Voliš fudbal? Pa sad sam gledao jednu utakmicu. Idemo lagano prema kraju. Volio da nam pomeniš neke svoje, koji je to za tebe možda bio najbitniji koncert ili nastup ili nekako te odredio ili napravio u fazu?
Taj je dobar koncert prvi u Beogradu od te 3 noći. Jer mi smo svirali 2 puta u Beogradu, jednom 3, jednom 2 arene. I ta prva noć u areni u Beogradu je bila specijalna iz razloga što je bila ogromna tenzija, ogromna nervoza sa svih strana, veliki pritisak na nas, veliki strah, kuć, šta će s nama biti. Mama mi govori nemoj nigdje izlaziti, nemoj slučajno da si izašao negdje i tako dalje. I ja sam i nekako toliko je bio oslobađajući taj koncert kad smo mi krenuli svirati, kad smo krenuli pjevat. Stvarno je bilo prekrasno, predivno. I onda svi ostali koncerti, ja stvarno, kad me pitaju to pitanje koji ti je najvažniji koncert, ja kažem zadnji, njega se sjećam.